A inače parking za srpske table u Banja Luci je besplatan. Sjajno! Dnevna soba! I ovdje smo. Ovdje su ekipa. Inače nalazimo se na 8. spratu. Pa onda idemo u šopingiranje. Šta je to? Neka indijska duša. Možda prošetaš malo. Ajde, kupit ću. Da ovo odmah snimimo kako je dobro. Semberski salaš. Prvi stop i ručak u Semberiji. Lepo? U salatu, ne? Baš je dobro. Petar, ideja klasika. Klasik. Što si ti naručio? Ramstek, oko dobro. Lijepo je. Ideja je klasik. Andreja. Prepoznatljivo, jel? Dobar dan, dragi naši, dobrodošli u novi video! Evo nas u Banja Luci posle 2 godine i Hugo je sa nama. Hugo, pa šta je bilo? Tu su Ideja i Peca, ali evo sad ćemo vam pokazati stan, pa onda idemo u šopingiranje. Oaze Alfonse. Idemo u jem. Deca su preuzbuđena, pa ajdemo! Apartman je dvosoban, našli smo ga preko bookinga i nalazi se u centru Banja Luke. Ovdje nam je toaletić, patilo sa tuš kabinu, spavamo Miroslav i ja i Lara. Lijepa je velika soba prostrana i imamo sjajan pogled. Ovdje je kuhinjica, mala slatka ljubičasta kuhinjica, izvinite na neredu. I ovdje je dnevna soba. I ovdje smo. Ovdje su ekipa koja je spremna za shopping. No, što je bilo sa nogicom? Hoćeš da nam pokažeš? Držaš čašu i ispala izgazio. Držao si čašu i ispala ti iz ruke, izgazio na staklo. Jel boli? Ja, kaži mi, kome je danas rođendan? Da, Nole puni 8 godina. Ulazimo u drugu spavaću sobu. Ovdje spavaju Peca i Nole. I oni isto imaju super pogled vamo na grad. Inače nalazimo se na 8. spratu. Prelepa fontana. Samo smo čekali kad će Lara da zakuka. Znači odlučili smo da idemo peške. Jer nije tako daleko, a ne smemo da izgubimo mjesto za kombi. Jer je strašno velika gužva. Ne može da se nađe parking. A inače parking za srpske table u Banja Luci je besplatan. Sjajno! Evo poziv javni. Da, dođite u Banja Luku. Nađite parking i ne mrdajte. Stigli smo. Svi su se razmirili po radnji. Deja još ništa nije našla pa je ljuta. Jedna slatka majica iz Zare. 6 maraka, znači 3 eura. Molim. Ali ti to drugar? Sve tako maleno. Pomalena lutkice, da. Došli smo u slačionicu. Da Lara proba izabrala ove pantalonice. I ove, da vidimo kako je stoje. To su zoncare, kako je patnala. Evo, Šta je to? neka indijska duša. To u Tursku da porezi. Ti si iz Indije. Vidi, to sam ja. Šta tata radi? Ajde, ometate nas u preslačenju. Slatke su. Ajde, kupit ću. I ove te. Noli, našla neke papučice
i uporno hoće da ih proba, kaže da će ih nositi. Japankice. Hoćeš? Dobro. Ništa mi ne govorite, ništa. Možda prošetaš malo. Srećna. Mnogo si srećna. Gubila sam. Izvini, prekinula sam te, ajde opet. Gubila sam ovu majicu. Fudbalsku? Da. Dobro. Ajmo pa ćemo. Šta si to dobio, Nole? A? Koliko ih imaš? Jesi ih izbroj bio? Uzmi, brzo cviče. Su nas napustili i ja i Deja smo otišli u neku kozmetičku radnju. Tamo smo kupili neki BJ i sad idemo konačno kući. Andreja je prezadovoljna, to se vidi na njenom licu. Ali i dalje neće da se snima ni da išta da kaže. A idemo da nađemo neku torticu, Andreja i ja, i da kupimo za Noleta. Idemo da uvemo svećice i da malo odmorimo. Čekamo red na sada. Šta će Lara izabrati? Sve. Polako, evo ih ugledali su ono gdje su vozili prošli put kad su bili mali. Neće. Ej, je li zabavno? Pa vi ste zaboravili na sladoled. Sada kupio. Ma nije. Pa vi treba da odaberete. Ajde, Laro, biraj. Mama, plavi ne, Plavi i rozi, wow. Hoću ja plavi. Ali na ovo. Može. Mama, hoću ja plavi rozi sa ovim. Mama, hoću plavi rozi sa ovim. Dobro. Hoću ipak neću se. Jel valjaju? Da. Plavi meni. Evo kako izgleda Banja Luka noću. Sve vrvi od omladine. Aha, Peco, je zanimljivo ovdje. Ovdje pa dole ili uda. Nema onog što svira za decu. Znaš da uvijek bude tu. Da, nema. Koliko ima sati? Koliko crkvi ima? Onake. 5 mara. Koliko košta? 5 mara. 5 mara. Ajde tata, kupuj. Imaš ti se? Daj 5 mara. Eno, otišao da pita da li može ono jedno za natezanje i rekao mu Miroslav da se cenka. Da pita da li može za 5. Ne, za 4, a košta 5. Pa imamo 4 sitne. Gle, sad ću vidjeti. Da li će Nolo uspjeti da istrguje. Ako može? Može, rekao mu da bira. Stvarno mu dali. Ko što da ne. Što da vidimo? To je pračka. Pa ti dala? Pa tu je, unutra je. Lara, ne otimaj se. To je ono što svetli. Tu je, unutra je. Pa ti dala teta? Za 4 marke. Ti dala teta za 4 marke. Rek sveko hvala. Izreci hvala. Ja ne znam reći. Čekaj. Pa zaboravio je. Nema veze, polako. Sad će vam To je tata vaše, nategnu. to je vaše. Čekaj, nova te dala. Gledam se, odavde, hvala. Nova, pogledam. Si rekao hvala? Sutra No, ako moraš budemo malo imali, glasnije. ako budemo imali sutra više, onda ćemo mu dati. Daćemo mu to.
Joj, odemo tamo. Pogledajte ovaj pogled iz apartmana. Kako je lijepo.